Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsubispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Hello, at mayap agad panapon po kay katamuan. Ini po yung kayong among sa ipupuwid. Father Pep Bakay po ini kaya kayong station administrator ng 91.9 Bright FM ng radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kayong kakatamong monthly RCA's Hour. At atsyuta na po kayong episode 49. Yan po. Because today, of course, maluta mo po every ideally po, dapat every last Monday basta't malaria po yung kakatang asobispo. At kaya be tayo po ngayon kagatpanapunan nini, bista't man po very busy at mapaliing kakatamo pong panahon ngayon. Anyway, mag-greet ko pa po, Archbishop, karang kakatamo pong makinandam. So, muna pong Pep, good afternoon kay ka. At may lawat sa naman po yung pabulan at may kapami katagon tamo ngayon balitanan. At timo po yung parehong kasabihan kay kayo, sana yung nakakatang programa, sana kayo at suya meet mo kayong kapanatagan, tula, at makanyan mo naman, inagkakatang pamisabi sana po makaragdag king pamipatibe, nagkakatang mo kasalpantayanan. So, pasibay po, maya po oras kay kayo, at good afternoon. Okay, thank you so much po. At ako naman po ma-dehydrate. Ali naman. Ali naman po. Opo, at marakala po rin cases ngayon itang heat-related malalyari po lang talagang we are at the thick of the summer heat. Yeah. Kalakalali tamo po, and of course marakal naman advices kaya katamo para eta po may apektuhan kayong health tamo. Kaya pong extreme heat kaya katamo pong daranasan ngayon. At bayo po yung sabla, ibiyatala po rin kaya katamong text line numbers at din kaya katamong social media platforms. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kakatamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
radio station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mancadita at dinantalang Maya pa oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Okay, thank you very much Among at kareta pong again bisa pong ating ipayabot king kakatang Archbishop po maka-open la po rin kakatamong cellphone numbers and of course yung ating mga social media platforms sa Facebook, YouTube and sa TikTok. Okay, among dong kay po yung presentane po rening series of questions para kay kayo po this coming month na po. King pamagbisita na pong Santo Papa Leo the 14th king Angola po at inyang asabi at dinake na po king kayang homilia that Christ is not a guru or a good luck charm. Okay. Nano po yung budin sa beniti ning kakatang Santo Papa at karing makananong paralan tayo po palalaman ning kakatamong relasyon king Ginoong Hesus bukod king pamanyawad tamong grasya o kaya ning kakatamo pong pamangailangan. At nalo po rin praktikal na paralan na malyari tamong gawan king kakatamong pambibiyebe anting tune disiplo at alagad ng Kristo. Mahalo ko mong ining homily na ngayon I think that was April 20. At ang ebanghelyo kanita iba tsakang San Juan. Chapter 6 verses 22 to 29. Ing milyari bayo yung eksena ngayon nga pong ginupe pa kananala rin dakal. Pilan lalibo. So, wala nga niyang bandang tawli anyang pepatipo na ni sobra-sobra, ba apansina na tilang maitim mabalak din tao. Naning maitim dang balak. Buri rendak pan, gawan ding hari, dane palakwan. So, aning may kuya. So, ining eksena ngayon niya, pining ebanghelyo, no, karinya, may guguna ming Santo Papa, may kola, kay ba't dinin tao, penintundala. At anyang ikidala, itang small talk, itang kapilang pa di natangkin. O diretsa nala. Paintinan yung pamanga na masisira. Nga lang makanyan. Paintinan nyo itang masisira ang ganyang yung dapat na nin Diyos. At yung dapat na nin Diyos, pining kilalanin niya, tanggapan niya, salpantaya kayo, yung kayang anak, yapin ni Jesus. O itong ebanghelyo. Ngayon of course, in kontekstura ka rin. Right. In kontekstura ka rin, bala mo, anyang ita mo naman, anyang datang yakin ni ing kasalpantayanan. Pero hanggang ngayon, kay lulto pa mo rin, itang bala mating superstition. Neng haki mo, kaya haki mo pa-bless na yung balit, tila pampadaya yung manok. Totoo. Na kolekso na ito. Bala mo swerte. Bala mo makanyan. The lucky charm. So, balo nung ating panggagawa ngayon, pero balo ko, kaya pa mag-aral tamo no, limitang hiriyata, kanita. Di simbala rin gay, simbala rin sasabong, kumagal kang gay, mapag-communion do rin manok, tabala sumambut, tamo kanyan. So, superstition, lucky charm. That's right, yeah. So, kay ba na ito, itapi sinabi na ni Santo Papa, kamo mumunta kay nga pong ginuling ating kamburi, ating kangakwa. Totoo po. Yung malatita mo, kay muite, at tatandaan ko, yung potang pari ko kaya akit mula yang bayo ko pa akit mula rin pengari dala rin anak makahirap yaketang bawa kay Sacred Heart o
Papa Jesus, gana, manyad. Akakit mo siguro yan eh. Opo, opo. Manyad. Opo. So, nisasabihan na, Jesus, makanyan. Opo. Itang balamo mo, bending masinya ka nung, ana. Opo. Mga bit kang makanyan, timid Ay, ni manaboy tilumwal. chocolate. Opo, tilumwal. Wow. So, yung apong Gino, makanyan. Opo. Doon na yung Ginong Jesus, maninto niyang kapatad, brothers and sisters, na ay biyenay sarili na. Opo. So, aliwa mo itang tinapi, makakabsi. Noon ay sarili na. Nya ako, napunpin, migmisa ko, king kahit ang Maya Papastol. The Good Shepherd The Sunday Good po. Shepherd. Maluyo po ako, makalanya kaya pastol ay niya ako. Opo. Papakane sarili na kay katampat siya misa. Opo. No rin ka manakit taong mamanga na pong ginawa ko. Opo. Ita mo, patang nakatan Domingo, munta kayo Kenny. Opo. Pakananda kayo. Yung kaya sabihan tamo, mabsiko Lord, mo. Kaya kasimba. Agka nakatamo yung munta kayo, panta pakana nakatamo, ninuman ka. Pakanana ka. Bang kanita, metong kayo mo biye. Opo. At yan yung kikatampag masusyan ngayon Easter. Na kimpaman yung bli ng may biye ni nga pong Gino. Sino blita mo naman miye? Kimba yung biye. Nani yung ba yung biye? Eta na mabiye kayong kasalanan. Mabibiyata kay nga pong Gino. Opo. Mabibiyata kang Kristo. Napi sentro yung katama yung misa, uling ka rin babiyan ni nga pong Gino yung sarili na. Sabi ko pin, ako na yung kaya mga konduryan na ako. Yung kaya da ako rin pagsabihan ni mama ko konduryan na ako. Mama ko konduryan. Opo. O kaya, Potasinim ba ka, may nikabya isiping mo, ha? Longganisa yung amsal na nini. You become what you eat. Hanapin po po. Ikayo po, itamo. Mintatakin eh. O, kanantaya kanya ni Kristo. Nanya bao, yung biyata mo. Opo. Kanyan. Para ka na ako yapin yung practical ito. That's right. Kaya katambye, ining Kristo ngayon ni nakikatan sa salpantayanan, buri nakatang magsanmetong kembye na. Yapin po tang halimbawa, magobra ko mo ken DPWH. Opo. Tsoko ka rin. So, pating ka akong pangimot kaya be Kristo. May nakit ko mong halimbawa, bossing, ang Opo. kontrata, makayan, pirman mo neting kan 20% na. Pero, Opo. okay, makatrack ito. Opo. Pero pa mo, bayo ka magpirma, ninwari ka. Mhm. Kang Kristo ka. Mhm. Kita kaya ang gawan mo nga ito, mamawi ang Kristo yung gawan mo. Opo. Ito, practicality. That's right. So, yung kaya katamo relasyon kimbiye bilang meto nga pengari, makanano tamong mamawong apong Ginoo. Makanano tampapakit, itang kaya katampa maging Maya Pastol mo rin. Opo. So, oreta rin practicalities, ating relasyon. Yes. Uiting buri ng Jesus. Ating relasyon. Yapin, nung sisimbata mo, apin nga kakita, makanano lalala mga katang relasyon, na hining Kristo ngayon eh, eto ba, etaya mo tinggap kempisamban niyang makutam likwan taya naman ka rin. Opo. Impake na para ka na, kundi nga pong ginuya, pintang sinimbata mo, tinggap taya. Banta, puta mo ko mo, katmuanta niya na naman Kristo. Mhm. Impamilyata mo, nukarin tama gobra, Totoo. yung kakatang komunidad. Totoo po. Talagang kailangan po itang kaya kasi talagang mababaw po tamukit ang pamakailangan basihan po yung need. But itang istuya po itang kaya itang relasyon It goes beyond our petitions. Kaya makasanting na po rin intentions na mo. But I think talagang kailangan talo malam. Pero itapin po, kaya at nakasakit, at mo kayong uling karin niya po yung need of forming our people. Kaya nakasakit yan do. Itang nang kay Wow. kagisnanda na po. Itang kaya kasi, automatic. Opo, Yapin itang kaya ni mindset. tayo akakit kanya, niningge katamong inumpisan, pinormang Katipunan Formation Program. Ayaw po ka. Bangan ta rin tao miyubog la. Ay kitang pa miyubog ay ta. Ela mo miyubog kayong karelang pa ang Katoliko. Noon pati kayong karelang pa ang Pilipino. Yapin ating kung ikit lawyer, kaluguran tayo. Malyari ka sumaho pa. Kwanta, makanaing constitution na palubdahay kitang formation. Opo, Wow. opo. Wala kasi potang magboto, aliwa mo itang guide, sabi niya na ning Santa Iglesia, nanula, sasabihan na ning kaya katamong constitution because that is the law of the land. That's right. Nano man ning kaya kang religion,
ito yung kakatandok yan. Muslim ka man, Protestant ka man, Katoliko ka man, wala ka man relihiyon, pero Pilipino ka, ito yung tutok yan tamo. Totoo po. Ganyan. So, importante yung pamiyubog talaga. Totoo At po. dining kay katanggagawa na rin, challenge lo, bang kanita, lawan tamong malalam. O siyempre, potang gawan tamo ini. Mag-introduce ka nga. Siguradong ating memwa, uling Totoo po. maralasit ang ating tamong ausan na potang ating renewal, Opo. maging anti-cultural ka. Opo. Uling ang itang, kasanayan. Yeah, that's right. Uling kaya po potang wala mo initiate change nang kaya po talagang itang reaction resistance sana po kasi kan. Masahe kasi potang akasanayan tamo, na kukutang na muri na sabihan Totoo nini. po. Ako, nagkay pa ko sabihan, potang magmisa ko, muri na sabihan nini, munta ko ka rin tao. Is it just because of the schedule? Opo. Constantly. Kasi disposition niya rin ito. Totoo po. So, masanting itang mangutang, masanting itang, kahit tamo mismo, akasanayan mo yan So, I have to ask why. Anyang malatita mo, nakataka pangutang Pulputan tutuwa tamo, ita na mangutang. Mapapansinan ta? Totoo po. anak. We no longer parang mo think critically. Wow. Sana ako question na rin status inquisitive, ko. masyadong mapangutang. Ay, Wow. unan din pengari tamo naman, kaya may insecure na rin. Tama, patugo na kaken, mga barog ka ba siya may ngutang ka. Totoo po. Totoo But, po. importante itang mangutang. That's right. Kasi nung M19 dyan, sabihan mo M19 dyan, then ikatangadwa, panigaralan te. Ing kaya katang Santo Papang Miyang Ubien, Pope Francis, at adanan mo niyang king kaya, niyang nga chuya king UST, dito nga duwang anak. Opo. Glycel yata lang yun ang anak. May ngutang itang babae nga na. Glycel. Oh, Palomar. O ito po yung lagyan Ot naman. makanyang po nga na. Dengkay, deng anak, magkasakit la, makanyan. Kinawal na lang ng papa. Yang mo naman ko naman kay nga na. Opo. Tentin dyan. Opo. Pero itang kinawal na la, ating misteryo ka rin, Yeah. M19 dyan, pero balo mo. That's Kasi nga right. pong ginong, pakit na rin misa ni Eldo. Yes. Manigobraya hanapin po. Itong siguro nga pulot taki ni Branch, pinitang, de nga anak, etala pa po rin tutok ng mangutang. Opo. Mangutang talaga, mangutang. Kung nga nini nga, luwa na lakukutang, AI na yung kukutang na Nadugo, dahil nga, iwat ang mangutang na, patugo na ka. Pero kanita, Totoo po ito. Pati, at kaya kit mo, may bugang masora, But I think we have to welcome that, no? Masanding nga po ito. Patang-patang na, nanoy tanga na bulan. Opo. Nanong bulan na. Opo, tuki-tuki na kanina. Continuous. It's a series of Wow. questions. Yapin po. Well, in fact, ini po talking about formation, ini po, metong yung welcome development also, no? Ini pong kayabe ni Okambe ng University of Asia and the Pacific, kapambalatan na po ng Southeast Asia Business Studies Unit na NITI. Ini po yung kakatamong Santa Iglesia Katolika, kaya ni pong Asia, may paluwal yung bayong kurso. Yan, Dikilking Church Management. Nano po yung paintungulan na niting kursong ini at nano pong kasangkanan bakit akakit ng pisamban yung pamangailangan tamo na to train leaders na mga siwa, no? Kareng kakatamo pong goods, no? Bilang katiwala o bilang stewards. And of course, to practice po ining mission-driven leadership. Anyong pikugunamang kini, wala mo, may affirm kami, kaya kaming gewa niyan 23-24. Kaya nga audit ang po yung finance. Pero bayo ito, ang saling gagawa na ni Santa Iglesia, noong tandanan mo, anyang kanitan datang ko itang tao. Opo, Transparency, accountability, openness. In Roma, itang dirina ng kaingin Yapin dirina ng pansin. 2 years ago, detang migsalita kami kayong CBCP during one of our 2 days seminar, 2 or 3 days,
ing binyerita transparency and accountability. At pepakit dalaretan different ways of managing resources. Makanyan. So, kay Bat, I think, more than a year ago or last year, papuntahan ko lari hapong Norman, ampoy hapong Kenneth Basilio, rin kay Katang Finance. Kasi atin lang naman in-offer makanyan. Oh, Okay. Transparency, accountability. So, iyan yung po-focus ngayon that even kening tauling kaya, tauling bunga na ng Synod synodal po. consultation itang final draft harap. Ating karin, metong karetang priorities, dinan pansin niya pinitang kay transparency, accountability, and evaluation. Ita mo openness, ila evaluation. Matsure po yung Yung acronym. Ako na sasabihin. So, uli na nita, palagay ko, ining reason nung bakit maulagaya ini. Ngayon masaya akong babalita kay Kampo, kareng makirandam tamo. Anyang minta kami olongga po, kitang kalugurang ko. Kay ba't may kaming more than almost 2 days. Then kaya bekeng finance po paking kay audit. Linabi mi laretang kay katamong financial reports. Lalo mo out of 99 tamo eh. Apo. Lalo mo na rin migpas. Pinala po. 98 na labrats may itong niya yung migpas. Okay, salamat din Diyos. So, pinigirala mi lalawe mila makanyan. And lots of data yung akin. Inaus mi inquisitive, appreciative inquiry. Kareta. So, para ka na ako, hindi wana nining kaya katamong lalawan nining church management. Opo. Of course, pati management, we manage things. We do not manage people. We need people. Opo. So, yan pinitay na, kita mo, stewards, katiwala. Opo. Pagkatiwalang Opo, tamo. opo. Kimbagay, ako ako siguro darandaman, diyaring kapatadapari, panay ko sabihan, numakanano tamo pagkatiwalan na rin Diyos, kapamilat na rin pagkalub na karing kaya katamong kapatatalasal pantay. Just imagine. Then yung kaya katamong mamanage, good, especially money, kanila money batan din. Opo. Karen tao. Opo. So, pagtiwalan na katam, katiwala tam. At yung magtiwala nga rin, ilapin ng katawan ng Kristo rin, tao. At naninggawan tamo ka rin. Makananutalang talnan din. Well, pinag-aralan tamo kayong canon law. Opo. Detang ends of the goods of the church. Then paintungulan da. Muna, keng sustenance. Pagsustento, kareng tao. Kaya ba yung pari, den magobra, den ang kakatamong katekista, etc. Kay ba't, den mo naman, den yung babiera rin tao, magamit lang kayong kapanyamban. Opo. Halimbawa, din ang gagamitan tamo, patang Domingo, Opo. the microphone, etc. Opo. Then, apostolate. Apostolate. Opo. Halimbawa, atin tamong ngayon parokya na atin lang scholarship programs. Atin tamong parokya ngayon na atin lang ausan na balamo tindahan. Halimbawa, metong yapong kay, yapong Verde. Verde po. Opo. Atin yung tindahan ni Apo Senti nga na. Opo. So, atin lang pondo, Opo. patang kay Manyalila, kabit de katang peka grocery ra. Kay ba ding kapatatang mga ilangan, di nandalang stubs. O ba, balo, once a month yata, every other week. Muntala ka rin, itang alaga nga ita, Panyalire. Panyalire po. So, itang makanyan. Opo. So, balo ko'y Mundik City niya naman yata. Keniking kay. Keniking karelang kay, Mexico. So, ito. Muna, sabi ko, sustento ka rin tao, pari, magobra, sweldo, etc. Kay ba't, kayong kapanyamban, pamanyambata mo. Then, itang kaya katang apostolado kayong parokya. And then, sahop ka rin charity, ka rin kalulu. Oreta rin parasan. Opo. Yan, makanano tayong i-manage in church according kaya tang adwana ng batas ni Santa Iglesia, kailangan talaga itang mag-manage. Pero importante kayo
ma-manage tala rin ne? Ma-manage tala. Muing ating controlin pari. Nyapin natin tang council. Finance Council. Ne? Tintang council, finance, at kay ba nanita, makirandam, karentaw. Manta, balo yung pamangailangan da. Alam mo, kayong kasalpantayanan, pati kayong karelang pagkabiye. Pati kayong karelang formation. At makananota nga babalo ito, kapamilatan da rin karelang councils. Kapamilatan da rin BEC. So, atin tamong parasan, atin yung misyon ni Santa Iglesia, gagamitan la rin pondo para kitang misyon. Opo. Hoy nya, makananong gawa nito, nya palagay ko ining kurso. Opo, masantingit. I think we really need to capacitate din kakatamo pong leaders. Kaya talagang kulang na pong capacity building, which I think ini maragulya pong ambag. Lalong-lalo na kayong pamangasiwa po. Metong pang isipang kupen, sana mirasta mo kaya itang puntong na kaya iting kong encourage ka rin mapila na pari. Itang gawa lang kaira, budget da kayang parish. Alam ba? 1 year, okay? Opo, Ining annual. milyari. Then after 1 year, balikan mi, involve ko la rin ng leaders ko, kayang parokya, balikan mi, then mag-budget kami. In 1 year, magkano lang mo rin donate dahil gana-gana rin tao. Diyan, Luen. I-budget mo ito. Opo. So, magkano mo yung lulwala gastusan? Opo. I-budget mo ito. Opo. Bang ganito, pota makabudget siya 1 year, balo mo, pota nga tsyo nakakitang libutad. Aba, magigisa na rin budget. Lawen Hinay-hinay ka kantalawin, wala rin Totoo po ito. nang gawin. Yeah. Instead na strike anywhere, ang gapotang, kaya kapalibutad, pasyok-pasyok na kayo mo. Ala nang mitagan eh. Oo. So, ito yung kana akong isipan na That's right. mawulaga kanina. Aside from that, of course, kareng keng sistema, ne? Opo. management, Procedures. procedures, makanyan. So, Something importante ini, uling, siyempre, andyan sinabi tamo, bulusan na nakatang grasya ni nga pong Ginoo. Ne? Opo. Bala mo, di nanda kong grasya, napatulo ko yung kaya. And daw nung payagusan ko, at least, gawa kang irrigation. Irrigation, ale. Watan mananabo, Opo. mananabo yung danom. Masasalod. Uwa, atin yung pupunta lang kene, atin yung pupunta lang kita. Opo. Mo itang metong yung irrigation, diretso yung ang kita second floor. Po bitutugtugan dito ang aliw dake. Uwa, yapin. That's right. So ito yung parakan ako na, pero niya Yes. lulubit ang management. Opo. And I think i-promote tayo po ini bang kanita a lot of our leaders no can be trained, capacitated, uling kailangan tamo po talaga uling ngayon marakaling inglingon, marakaling concerns tamo, issues makanyan. Makasaup ya po talaga ini kay kakatasan tayo. Then kaya ini, balok paranyaki ini. Opo. Karenyang kaya Opus Dei. Kaya pen po. So, kani pong daratang naman na Mayo 3 na yan pong pakapiesta ng pangayakit ng Banal na Cruz. Kani po ataking lubaw. Atin lang yung organisa, yung Libad Apu 2026. Kani king Lubaw Bamboo Hub and Eco Park. Nano po ing dapat tampi ko naman kani pong balang posisyon na may sabi mong libad. Actually, niyang kay ni Brad, kanita kay pa balutin palang malyaring mayinek balu. Yapin po. Bayo ya po ata ini kasi mumuna at daily, something like that, no? Diba? Ing kay ko mo siguro, sabi ko muna, ing maulaga po at ang gagawatang makanyan, ating catechesis ka rin tao. Mo kabutitang gewayang makanyan, siguro months before, pati na lang gewa makanyan, then draw meaning, karen nung gawan din ni Arapaya. Bang kanita, potang gawan niya ini, atin lang i-express. Kasi potang milako itang expression, itang value, ing malyari kan takabud mo niya gagawan. Kanita ilulto nga kasanayan. Iyapin po. Potang nga kasanayan mo 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 na kukutang nanuita. Nya potang kukutang da. Halimbawa, mag-start ya mo ini Siguradong ating masayakan yan ni Sundure. Definitely. Ingkutang bakit susundure.
Uling yung pisabiya po ada. Oo, kasi po iyamong inumpisan eh nga ra. Wa na ni Opo. sinabi na nga mong. Kasi po din kay budget eh ana. Wa. Kailangan magamit lang. Lalo, kasi importante ini. Uling neng kay potang kabud dati lunsot mo kanyan itang masanting mo rin itang balo rerentaw, nanuiyan, panta potang makiabe ka, makanyan. Kasi potang makai itang information. Ne. Opo. At inyang blank, lungobya ka nitay maski na ano. Ay, magyabi ka kay libad ba kang manganak nga na. Apulo na kang banong makisawa, wala ka panganakan. Bala mo, kaya, ay, makiabi ka rin, baka may pasar kayong board. Itang makanyan. Ano ka man manigaral. Opo, totoo ito. Lulubla ka nito rin. That's Makanyan na, I don't think, yapining kaya na ita, Opo. yapining kabaldugan. Pero, nalawen tayo, keng katurwana na ning kay katamong kasalpantayanan. Yung apong ginumalino yan, Opo. ngayon yung Easter. Ewari, dening disipulo papunta Emmaus. Opo. Tangadwa. Siralalub. Opo. Bakit Siralalub? Kasi, era kuwa nga tanggap, na ining karelan tutok yan ng maestro, migkasakit yat petere. Pe makarinere, makanyan. Era ko nga tanggap. Opo. At Jesus sinabi na kaya, karela, niyang lalakan, kapurlyo naman naisipan. Wari, sinabi ng banal na kasulatan na ng Mesiyas, magkasay, Mateo, pero subliyang mi. Opo. Intutunan niyan, kalamba na nasasabyang karela. Yes. At bisakan tuki ka ko, pusanan may krus. Okay? Bisakan tuki ka ko, magkasakit ka. Opo. Nyapin, putang ating mga makukumpil, na diretsong kulare ng anak, buriying manasakit ako. Alipo, buriying mga pakarine, alipo. Pero ngayon, tsoko kaya ang tiwi sasabihan kaya pong Gino. Gino, makasadya kaya pong manasakit, ang po mga pakarine para kaya ka. Biyahe po yung banal na espiritu bayang magisikanan mi. So, nung ingkabaldugan, naninimpa magprosesyon na ini, Opo. ne? Ito po ito. Papakita mo na yung kamiras ketang tutong pamakisan metong king biyan ng Kristo. Pinitang pupuntutan ng din. Opo. Kang Pope Leo, ne? That's right. Nung ikadumalan talaga, ketang pepakit na kikatamong kapag subukan, kamalyaring miras. Nung makasadyang pakan ni sarili mo. Totoo po. Nung ore ni Relulo Bakabaldugan at lalto lareta, kay ba't nang magprosesyon, nakit mo talaga na makanandin tao, in karelang paminisip kayong sarili damo, bagya-bagya. Mididinan pansin in karelang pamamya kabaldugan at tulaga kareng kaluparan tao, well and good. That's right. Nasanting ita. Pero, naning kabaldugan, I don't know, kay bahalo yun eh. That's right, opo. Wow. And I think, istuya po ito sinabi yun, kasi po yung bala mo, yung popular religiosity, if it is devoid of meaning, alaya pong kahit talaga, bala mo substance na, in a way. Sorry to tell, pero maging party na yung tradition, pero again, because we have lost the real essence or the spirit or the meaning of it. O importante, din yung gagawan tamo, Opo. susopan da ka tamo, ketang, kayang pamanindita, pamanindindi kayang kasalpantayanan, nun susopan da ka tamong daragul, kayang Opo. pamakiwang istakang Kristo. Totoo po ito. Ita, mahulagay ang gagawan tamo, potang o itang maging bunga. So, mapalyaring ini, papakit tamo, libad, makanyan, masakit na nini potang after some time. Potang lilibad na latin lang case sabir. Yari na bala kanita. Wari ba kanya? Dagdaganda pa po. Ay, wow. Dagdagan din ang luwang espiritu. Yan siguro, ako, That's siguro, right, reminder yan mo. Although, potang magsalita tamang makanya ng kay ating manasakit. But, you know, it's important to go back. That's right. Nanuin, ibang kanita, pikatulan after some time, ining gagawan. Yes. So, lay down reasons why, bang kanita ating catechesis, then afterwards, yung maulagay niya. Opo. After the libad, then, conversation in the spirit. Ito. Ne? Nanay sinabi ng kikatang espiritu, naning meging bunga na nini. Kanta, next year na naman, lalo yung lalago, yung gagawan tamo.
Choretang excesses, milalakwala. Yeah. Mo itang kabud na mayari, ay kasanteng, karakaldaran din na pero sinabi na ng Espiritu, ay bahala na yung Espiritu. Malyari ito. Yan ang balang Huling, I hope kaya bihe tayo yung Espiritu. Ito kaya Kaya kakatandaraptan at bayo magumpisa at intamong pamagsadya. yes. And then, gawan tayo ta. Then afterwards, mitipon, migunam, naning milyari. Yeah. Uli kasing ewari, sabi ko kay Kamong, every human action or decision has 3 stages. Before, during, and after. So, before tagawan nini, na ano yan? O, gawa tayo libad. Kaya tayong gawa libad, then mitipon tamo after ng milyari. Opo. Makayakma, kitang kakatamburing ipasyag. Iyapin. So- Tingnan sa iyapin po sana, nung na naman, I think biyan, kaya pong kaya ngayon I think it applies, karang kakatamo pong making kasanayan pong gagawan, Wow. tayo po lalako parati nung nano itang kabaldugan at ulagan na niti. Yes. Tang configuration na po parating to Christ. Wow, yung nga sopan da katamo reni, well and Yes. good. Wow. Okay, in last question before we take a break po, yapining Pope's prayer intention, kare ngayon pong bulan ng Abril, kareni pong paring retired, sick, and elderly priest. At yung po palang commission, I'm not aware Bayo of it. ya, bayo. Commission, balo ko Ang on the bishop's clergy cons- po yung balo ko. Bishop's concern. Okay. Bishop Julito Cortez na po. Uling, wait apin po, kukulay siya king mas masikan na suporta ka rin makatwat magdili-diling pari. Mungunang dili, ni kayo ma-overlook ya po ka ni, pero serious siya. And then at the same time, makanano na pong lalawin ng Santa Iglesia Katolika, ng papilda po. Then ng paring talagang atsuna ketang edad na po at pananguning retirement. And of course, ini pong kasi po rin pari, and I think aikit ko na naman po karetang medyo mag-retire ang pong kay. They don't want. Ay tang bala mo po, anapin tamo itong paring I want to die with my boots on. Itang they feel na balam useless la, that they are still strong, they can do the job, something like that po. Makanano tayo pong sigurong dinan, luwang perspektibo ito. Wow. So, unang-muna siguro itang kita mo talaga yung biyapari maulaga at kailangan din ng pansin at metong mo naman na uri kong i-focus mo naman Apo. na kining pamimi ulaga ka rin pari, itang ulaga mo layo ketang kekatang gagawan. Opo. Because time will come. Alata ng nagawa. Yeah. Balo nung atandanan mo kanita, Kimbulakan. Opo. Ating metong apari ka rin makayasay niya kay seminaryo. Kaya, itang... Deform ya po? O... Kaya, itang naningaw sa itang uncontrollable yung kaya keng muscle. Opo, kay... nano kasi reta? Parkinson's Wow. Kaya disease. ka rin, makakaya, kaya bere rin, kaya bere ng pari, makatali, makastrap ya kay jeep nung ali. Opo. Pero kay minum yang, kay potang minum yang, medyo Makalmaya. kalmadong bagya. Aga nakakiyamo ita, uling, andyan pang itang disa ng kaya nga ita, nung akit mo yung makapag-minister, Siyempre. may wari, mga ugsi nga, ilak. Opo, pwede. Pero, he remained the priest. Kasi nang kaya importante kay katamo, ita sentido itang katang panlalawi. Yes. Huling, nano man kay katamong daranasan, importante makanan tayo ilalawan. Opo. Uling, masakit po tang in-attach kay in kanakong ulaga, kay in kanakong gagawan. Time will come yung nagawa ito. Totoo po ito. Accept it or not. Wa, yung maulaga, yapin itang, unang-una, ito, anak na kaninga pong Ginoo. Ako, bayo ko pa magpari, maulaga na ako. Opo. Huling, gawa na akong anak na ni nga pong Ginoo. Although it may sound, kay, bala mo, masyado yung utopian, Opo. Pero, yapin naman ito ito, ato tayong babiyayan. Itang pangapari ko, pangapari ko, iyan, binyanan ng apong Ginoo, para bang kanita rin kanakong susuyuan, akit ditang ulaga nga ito. Yeah.
ingyato kasi diktana ka nung naning ulagam. Yes. Opo. Bisa ka maulaga, kailangan natin kang agawa. You have to produce. Yes. O potang ka makaproduce. Productivity. Yeah. So kay katamo, it's more of our fidelity. Fidelity po. Siguro panigaralan tamo ni kang Pope Benedict. Pope Benedict, talagang mo matanggap na mag-retire yan mga yan. Pero kaya, prayer is my apostolate and after some time. That is the most powerful that we can do. Yeah. You can embrace the whole world. Makanyan kitang kay. Kuling, naman hanggang ga. Ito yung agawa Kuling, putanda sana ka din kay. Ketwan, sakit. Pero hindi mo siguro yung kay ko. Muna dapat din ang tala talagang ulaga. Yes. Kaya kaya katamo, kaya katang arkidiocese, sa tintamong bale pari. Yes. Although, mo para ka rin retired, para ka rin pare, na lugar. Opo, totoo. But at times, they prefer their own homes. Yes. Makanyan. King Kai, King Batangas, anyang punta lang kay Cardinal Rosales ka rin. Apo. Hatin la. Abi la. Niyang pintalan nila. Chula ka rin. Magmisa na. Abi. So, kaya niyang munta ako ka rin. Ako pang pagmisa na. Atso ka rin ang kanyan. So, atsula ka rin. So, kaya katamo siguro ito. Atin tamong lugar. At, Opo. at nga sabi ko naman, may ito nga masanting kay katamo. Atin lang, lalakyan kay katamo, CCF, daragdagan talan Opo, in solidarity po. But that is material. Pero itang pami pa bulaga siguro, may itong yung kahit tamo siguro ay explore pamurin no makananing agawa. Banta rin ng kapatid na pari, panandaman ding maulaga. Pero, yung sabi ko mo, patsi mag-retire ka kay katamo, lalakora ka mo kaya tang active na talan kang parokya. Opo. Kasi, nyaping gagawa nito, naburo sabihin, alakang ulaga. Opo. Noon potang lalakoda ka ka rin. Naburo sabihin, na makapagmisa. Makapagmisa ka pa mo rin. Opo. Ngunit, lalakoda na ka ka rin, munang-muna, bang ka dating kan time? Opo. Time to look at your life. Yeah. Look at your life. Ako din kayo sasabihan ko, 69 na ako, but I'm looking forward keng retirement. At in dioceses, I know Zambales, I know Kari Pangasinan. At the age of 60, pwede na ka mag-retire. Early retirement. 65, retirement age daw. Okay. Nyapin, sabi ko, nung ali, retired na ako. Mamero ko makanyan. Kasi ka na ako, Panyagad tayo po kayo. makanano tayo nga kakiting retirement, karin may akakit, imabya mong ulaga. Kasi ako, lalo yung kay retirement, ano po sabihan, ala na akong agawa. Lalo yung kita, that is an opportunity for me na ina ako makitagalan kayong yato. Yes. Yini, It's a rat race. inga na akong journey within. Opo. Lawang ko, naning wisdom na nimbiye ko. Lakora nga nga gana-gana, nanitan dapat mitagan. Naiye ko milako ulaga. Opo. Nanito. And I have to work on that. Yeah. Of course, ngayon, bagya-bagya. But then, at yung pang sasabagal, then the responsibilities. Definitely. Pero potang, magyabya milelel rin, I have more time to go deeper into myself. Bangkanta, naningakit kong wisdom. Ating ko siguro nga share, ako nasabihan nung hinining pari tamang metong kanita, anyang at ko pa kayong sakop. Opo. Mga karing kumumuli, anyang kayong kung assist pa. So ating metong amatuang pari, kaya may sabi kami, kaya we talk about retirement. Kaya ako po, bisa na ako rin mag-retire kanya na, oy, nakapamo nga na. Ali po, tinakmanggawan. Pero kasi po ako yung retirement, akakit kaya ako, panahon niya banta, akit kayong biye ko, nano itang wisdom na ng biye ko. Balo mo may lunes ko kaya. Kita ko taya ako nano kaya yung wisdom ng biye ko nga na, hamong yapin po kay retirement, yalawin niyo yan. Bang kanita po, tangi kaming anak-anak kaparya, kasabi ko kami, yan yung dadake yung kay kami. The joy, itang pangapari itang wisdom. Nya, siguro, importante, itong yan naman na kay challenging niya talaga ito. Na, kay,
Kita nga manuping akasanayan po. Tang misane tanang misane, Opo. we no longer ask, nung nene nga kasanayan tamo, nano mo rin sabyan din eh. Mhm. Ang kapotang, bala mo, huy, ni milele na ako, bala mo, wala na kang ulaga. Yes, opo. Ba't kapilan man eh, tamil ako ulaga. That's Uling yung ulaga tamo ultimately. Ang tsuki nga po. Ang hindi no. Siguro ita mo yung nga sabi ko. Okay. Yan kay. My God, rin kaya katapo may kirandam, pong dong, malamo, may ka-Easter recollection la po. Mga lalam at talagang maulaga pong pamibule, hindi kaya kayo pong dinakay ngayon. So mag-break tamo pa po, medyo may pa sobra tamo po kaya katang first segment at pagkarandaman tala po rin mapila na paganaka at anunsyo and of course atin tamo pong metong kanta, pagkarandaman tayo po at magbalik ya po yung kaya katamong RCA's Hour. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, inanyayahan ko po kayong manatiling konektado at nakikisa sa ating pananampalataya sa pamagitan ng pag-download ng 91.9 Bright FM mobile app. I-search lamang ang 91.9 Bright FM sa Google Play Store o Apple App Store ng inyong cellphone. Sa pamagitan nito, mas madali ninyong masubaybayan ang mga programa, balita, at mga aktibidades sa ating Archdiocese. Inyayayahan ko rin po kayong bisitahin ang ating official website, ang brightfm.ph, at sundan ang ating mga social media accounts upang maging updated sa mga programang makatutulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa panahon ngayon, mahalagang tayo ay magkakaugnay hindi lamang sa teknolohiya, kundi higit sa lahat sa ating pananampalataya at misyon bilang isang simbahan. Sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya. Ito po ang inyong kapatid, Florentino G. Lavarias Dili, ang Arsobispo ng San Fernando, Pampanga. At kapalain po kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
lang mabibili sa inyong suking tindahan. Okay, at magbalik ka po yung kakatamong RCA's hour at pa rin po kayo yung kakatamong radio booth, live na live at up close and personal yung kakatampong RCA, yapong dong po. At tiyota po kayong episode 49, markal po yung kakatamong pisabianan din at mapila na lang mo po rin question kaya ko na po, isundo ko na lang din yung mapilang pang question. At Archbishop, may liyari po ini. Of course, ketang salubong, king Malabon po. I think Cardinal Lambu at inepong pepalwala statement no, regarding this ining talagang may full-blown niya into an issue pong animal cruelty. Hindi pong pati-pating mitali ring kayang pakpak. Ne? So, king makanano pong paralan na adinan tayong balance ding kakatang tradisyon at ing respeto tamo king biye, ne? Lalong-lalo na po ring animalis, ing lelangan na po ning apong Ginom. Well, siguro ako buri kang umpisan, lalong-lalo na itamong pari, ne? Apo. Potang mga ditamo, lalong-lalo na patse Domingo, ne? Kahit ang all you winds, bless the Lord. All creatures, bless the Lord. Mountains and hills, bless the Lord. Opo. Rivers, bless the Lord. Ipapakita mo ka rin, ganaganang lelanganan ng apong Ginoo, kaluguranan. Ne? Agkatantala, makisanmetong, king kakatampamamye, kapurian. Yes. So, kadwa, kay ing atatandaan ko atay San Pablo na potang subli lang ring anak na nin Diyos. Itam. Opo. Makiabi nga ganaganang lelangan. So, aluha mo itamo. Ganaganang lelangan. Hapong Ginoo, yabe na king kaganapan. Makanano ito na tao. Yeah. So, nung manwala ta kanita, kabud isip, may yakit king kakatang gagawan, kakatang daraptan. Of course, anyang binggitan day ni, yapong ambo naman, may nyad Yes, naman opo. kay, Opo. kasi nakanubalo. Mapin, kay kabud na camera, sakit mo, makanya. Maka-jaryo no kaya makakain na po eh. Oo. So, of course, itang etala dirinan kay na itang pamikatagod bala mo alalang kwenta reni ne bala mo disposable la. Nung tatandaanan mo, there was a time atin mo naman makanya naginawa naman itang cruelty. Ditang kayang pusa, sinipit na laking kaya. Sinipit na laking clothesline. Opo. Ano nga sa Tampot ang Pipanya blend. Pipanya blend White po. ang alambre. Makakanyang laredang pusa. Pipakit na lang. Balo ko may kakasya ito kasi ating law Yeah. against makanyan. But of course, importante kay katamo. Then kay, itapin natin tanggagawan. At ba, pisabyan tenan, di natin liba data mo ne. Then kay, mag-decide tamo because of itang sabi tamo, nakangkasaya, makanyan, emosyon. Pero kaya lulubya mo naman itang tutod tamo. Yes. Mapalyari sigurong sincere ka, pero tutod ka. Kumusta yung talakaran mo? Yun ang gagawan mo ngayon, i-express na itang all you creatures of the Lord, bless the Lord. Makanyan. So, para ka na ako, detang gagawan tamo, makananda rin yung paniwalan tamo, lulto laking daraptan tamo. Yes. Then kaya paminsan-minsan magkamali, but that's it. Eta naman talaga perfect. That's right. Yapin po ang ating minawas pansin kaya katamo. Of course, manasakit tamo. But then, We need that. what alawin may itang on the second thought, totoo naman natin tamang daan din ang pansin. Totoo po ito. Ne? Pero atin yung digdagya pong ambu. Nung pakamalan tamo iniana, sana potang kakita mo naman atin lang abuswan, tao, or mga, kailangan magsalita tamo naman. Which is, kaya mo na Yes. pamag-balance. Pamag-balance. Makanyan. So, para ka na ako, importante na yung kayang gagawan tamo, lawan, nung naning koneksyon na ninikikatampani walan. Ita yung pare ka na ako, nung manakit That's right. tamong itang balance. Kasi, ngayon mayayari kaya ang ating kampanya walan eh.
Nung kanan makanayang magmarka yung kembiyem, makanayang dalto. Mhm. Makanyan. Yes. Siyempre, nung ating metong ataw, bawa itam, Manuala Tamo, Santissima Trinidad, Opo. o yan, Turunan Santa Iglesia. So, parinisabyan nito, o inimpaniwalan mo, in Diyos may kintao ya, at maulaga tamo, pero ang gaya ka rin. Opo. Kay ba dating kang kayabi kayang bali, panampalingan me, bala mo kayong pangunutan me. Wari before, pilanchane pa yata balugbog. Opo. Ne? O ngayon, atin naman may itong tao, hindi naman katoliko. Opo. Pero mo naman ka na niya makyabi ka rin para ng tao. Ngayon ko tang ninin tunay maniwala ka nita kay nga pong gino. Opo. Totoo po ito. So, Kitang dapat na kalimuakit. Wow, yapin ito na importante atin tampaniwalan. Pero importante mo rin, makanano yung laltoy, tang katampaniwalan, kaya katang gagawan. Makanyan. That's right. So, ito siguro, Apo. mimingat tamo, patang atin tang gagawan, atin tamong desisyon, lalong-lalo na ngayon online, atin lang ako sa nitang digital environment, tala kakit. Naputang ating kang gagawang kempisamban ngayon, magmisa ka. Aliwa mo retang tao nga reta, atin manalbi Africa, atin Opo. kin China, Totoo po ito. pakilawe tala reta banta, itang kakatang gagawan, ita, magdalaya talagang maya pabalita ka rela. Yan. So, tingnan po. sigurin ka na ako. Yes, at siguro po itang sabi nating Archbishop po na tamo mo nature lover, pet lover, people lover tamo. Wow. Totoo ito. Ang bala mo itang nata keng liver. Ito niya pong patalastas yan eh. Anyway, itumbukan tayo po yung kayong word for the month. Nano po yung pwede yung share bilang trivia for the month po kaya kakatamong episode ni. Okay. Buri kong gamitan tamo ngeni, tandaan tamo na pigunaman tayo, emo ngeni, ang aldoldo. Impo nga manong akasanayan. Wow. Nano yung kakatang akasanayan. Yan. Uling balang akasanayan tamo, okay. Totoo Atin po. tamong akasanayan na dapat tang isundo Totoo po. at palalaman. At atin tamong kasanayan na ilele. Ne, ilele. Halimbawa, akasanayan ko mo na at siyang metong ataw, mamangang ko keresan, lalawana ko, bila ko kugana, uling yung paniwalang ko, yung paniwalang ko, kaya atin yung kikriticize na ako. O, balang mga na makanyang isipan ko. Opo. Ne? Puputang kay, Mesa na kayo. kabang lalawin kayo, kasanayan ko ito mga yan. Kay, tala ka dyan itang tao, dati niyan tatalan, bulagya pala ko. Yeah. Lalawan tala rin kay katanga kasanayan. Lawan tamo, lukad lang yan ipatandin eh. Yes. At Very sabi source. tamo, naning express da. That's right. Pota insecurities la, Opo. ingay katamong kay. Uli pa siya kasanayan, malyari eh. Uli pa siya kasanayan metong yan yung kailanan ng masanting, Yes. makabaraya, keng buri ng gawan pa ni nga pong gino. Yes. Renewal, development, That's right. makanyan. Opo. Nya, masanting po siguro, ne? Keng pamilya, Wapin. pota pong Revisit your magkay kasanayan. kayo. Lawin nyo, may pag-istora. Ang gawan niya pong makain serious na itang enjoy. That's right. Lawan nyo na itang kasanayan kayong pamilya na isundo, na itang kasanayan na pututan, kasanting siguro nung intatang, mga pisi-pisi po, yung kasanayan ko, potang mahanda mo. Muna kayo diling kukunan nga tiyanan ng bangus. Wala mo ako mong biyasang mga bangus makanyan. Ngayon i-remind you ko na makanyan. totoo Ito may ito. pag-remind. Doon kasi nga kasanayan, nang kaya automatic na Opo. Yeah, we need reminders if we want to change. Opo. Ngayon, nung kabilisang mag-change, O ita po. You Ito miss. yung makabara. wow. We miss itang grasya na, malaman mo, payagusan na nga pong gano'ng grasya, makabaray tayo, milog ka rin. Opo. Itang nakaburing dinan grasya ni nga pong ginoon na makabaray ito. Totoo po. May Nakadagol. buklat, huli na nitang kasanayan. So, naning kaya katamo nga kasanayan, malo mo, diyan ka kabakata. Kanita, atin lang awas kayong recollection. Opo. Banala pa magsani nga ra. Wow. Kanita, banala pa magsani. Na po. Yapin,
Then recollections, we need to recollect, we need to retreat. Na. That's right. Madalawan tala rin ang katanga kasanayan. Banluban na lang ng ebanghelyo, Yeah. luban ng maya pabalita, then they can change. Yes. Napon migmisa ko king Villa Maria. Kangapunching. Wow, waling kaila. Nubi na mases keng kapiesta ng karelang Our Lady of the Poor. Sabi ko, kaya po yung translation nyo kayang Tagalog ako. Ina na mga dukha. Para po ngaya po ang kupata ako. Hindi ba maganda ako? Binibini na mga dukha. O kaya po itang ina ako kasi. Ina na mga dukha. So, kaya sinabi ko, itapin, makasawa ni kaya kayo. At yan mo sabihan na lilanay itang kaya kayong kultura. At yung kayong masanting ka kultura, ita manatili. Halimbawa ako, anyang Chico Sambales. Detang kay ka rin ita ketang babo, bundok. Ating madre po seminaries sa Menikla. Kay bat, ketang tuknangan dambale. Ining aita, kumayang luto ng gulay. Kinangway kita sumangid. Ay, what kukuha ka kaya na. Kaya sumangid nila. Alya na makanyang kami kini. Wata nga akong atin, kumaya naman na. Yeah. Makatouch ita. So itang kultura nga ita, dapat isundo ita. So aluyan mo, baya paminta ka rin ng kaya katamang pang katoliko, mabibigyan na lang agpangkingapong Minuna pa ito. Diba? Kaya ba't itang well-known na karanasan mo naman? Kaya bing atin na katikis atin yung, adwang katikista. Kaya berining metong aita, turo lang katekesis. So may nakit lang mabungang biyabas. Ay, kumata ang biyabas, Sara. Sige, kuma. Ay, tapa. Ay, brother, sana, tuna na rin, ana. Kasi po, tati lumabas, danupan niya naman kumaya. Ita. May napakarinela rin katikista, Brads. So, itang ugaling nga ita, isundo ita. Warin. But there are also ugaling kawugal yan. Opo. Na, nung ilang kup, kaya panyulong keng katampami, biye tao ang pong katoliko, pura rin lilele. Yes. Something po, Kasanayan. we have to re-examine our patterns of behavior o kasanayan. Diba? Po. Kasanayan. Uling talagang marakal tamo po kanya, lalong-lalo na po tang tutuwatan. Okay, let's make way para po ka rin kaya katamong FB viewers and of course their comments. No? Basan ko lang po, Makoy Gutierrez, Karakalda, Mel Singya Lacson, Aurora Pangilinan, John Paul David, Jasper Brian, Dakal. Okay. Cyril John, and then Angel Timog, and then Seradonia Cuenco Borlongan, Luz Pangan Santiago, Senaida Mendoza, Clayton Gabriel Angeles Batak, Jing Malyari Briones, Len Camos, Lionel Magliman, and Autumn Crystal, Vanji Bernarte, Mark Joseph Pineda, Dulce Lumaino, Ron Evangelista Roque, Marilu Manalo, Josie Cristobal Tolentino, Roxanne Joy Marcelo Martin. Aching Paz. Good PM po, Among Dong and Among Pep. I am watching. Forever. Yes. Suki. Kaya po 24/7. Day and night. 24/7. No? Day and night service siya po. Aching Paz. And Sister Sel, Manyago, magrasyang gat parapon po kay kayo. Salamat po. Okay, at before, of course, the final prayer and everything, nung ating kayo pong tauling amano, your final word, buring ipayabot po, karing kakatampong makirandam. Okay. So, muna po, adwan ko kay kayo, yung sundo tamong mamaus kay nga pong Ginoo, para bang kanita, makisan metong tamong keng panalangin ni Santo Papa, yung manatili yung kapayapan, po. At yung tanda kalaya gawa, pero katataulian nga pong ginuya mo talaga makaibi tunay kapayapan. Nya magsumamo tamo, mga di, na sabihan tamo, Ginoo, malunos ka. Opo. Malunos ka po. Panimunan mo kami king kapayapan na ikamong malyaring mamye. At ining kaya kami sa lukuyan at sitwasyon, sana maging sumbagal kaya kaming kapaniwalan na ikamong tunay makaibi kapayapan. Ito po yung panagkat ko kay Katamungan. Okay, thank you so much po. At before our before our announcements po and
rin kakatamong programming today and tomorrow. Pwede tayo pong pakiramdaman at maabayan tayo po ang kakatamong Archbishop para po kayong makuyad pamupo sa panalangin po. Kilagining pampo ng anak, paning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, igpami kaniting panaunan ng Pasko o pamanyubling mebye, pasalamatan da ka uling kim pamanyubli ng mebye ng anak mong Yesus, ikami mo naman, sinubli kami naman miye. Uling mabibye na kami ngayon ni kaya, ampoke ka, at na kami mabibye keng kasalanan. Waman, papunta kami pamu, punta ke pa keng kaganapan na di sana na ng kekang anak, at balo mi, ating kaming kainan, ng kaya kakalingwan mi, iting dangalan na pagkalob mo kay kami. Bendisyonan nyo kaya po gino. Ban keng keta, aldol doming pamibye-bye, kilalanan mi ing ulaganan ng likwanan ng kekang anak kay kami, na mapibye kaming parati kay kamu bukod. Itingan po adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. Invitation po. ing ginuma na tilya kay kayo. At kay ka andemurin. Ating may paingin ng Diyos, bendisyonan na kayo, nigpa, ampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu. Amen. Rin kakatamo pong announcement. Tomorrow, April 28, chuya po nga katamong medical mobile clinic king Balibago, Masantol. And then April 29, Camachiles, Florida Blanca. And April 30, the new Balibago, Angeles City, Pampanga po. Ini po hatid ng ating partner ito, ang ABCs for Global Health. And then, kakatamo pong programming for the rest of the day. 5 p.m. po na novena, Monday novena to the Holy Spirit. At po ito magbalik kami po with our migrants leaders po, Sister Sol and Sister Rose, no? Para po kayong barkadahan kay Kristo. And 7:30, in kakatamo pong it's psych time. In kakatamo pong psikologista for our mental health. And I think after the psych time, pwede tayong i-replay ining kakatamong RCA hour. Karetang yung may kapakarandam after the psych time. Okay? And tomorrow, ita pong abak, April 28, Tuesday, tintang live mass from Immaculate Conception, Paris, Guagua, Pampanga. 8:30 a.m. in kakatamo pong public service, kasangga at kalusugan. At 9 a.m. in simbayan tayo with the Archdiocese Commission on Public Affairs. And 11 a.m. Misa king Raju. At itang 12 noon po, yapining Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Impong kaya kayong greetings, paalam at pasalamat po. Patating kong boring i-greet. Muna, pasalamat ko po kay kayo, kapatid na may kiramdam at may kisanmetong kaniting kay katamong RCA Sour. At i-greet ko la rin kayabe, lalong-lalo na kin Chancery, di Sister Wee, di Father Norman, Father Bas, then kayabe king Finance, king Pad, sampo king Chancellor's Office, di Manny, makanyan mo naman, of course si JP kayabe kin. At ang po rin yung kapatid, balo ko na kayo makirandam lahat chula king States, so babye ko naman yung Maya Porras Karela, ang po rin ka na akong kamaga, din ka na akong pamilya, di Ate Lids, ang po rin ka na akong pangunakan, di Kay, Marlene, ang po rin Karela, ang pamilya. So babye ko yung Maya Porras kay kayo. Thank you so much po at ang kayang medyo linapas sa aking oras. Ayun po papalay kay, apong uring. Miranda, Ampoy, Jet. So Maya Porras po kayo. Opo. Pasagin lang kakalingman din po. Pero kailangan yabe talangan. Kanina akong pangad di rin. Opo. So, kambida po rin kakatamong technical staff and of course the rest of our office staff po kani. Pasalamatan tayo po yung kakatang Archbishop at kaniti pong bulan. Kayabe tayo po kaning every month pabulan pong RCA Sour. Mga importante po at least daramdaman tayo, kakapiling tayo on air. Bistat man very busy po ang pong marakalagagawan at uling nakatangan nakawul at least po kayong on air naramdaman tayo and beyond Pampanga of course. Tingka katamo pong kabalen king biyayalawang bansa
luwal na ni po ning kakata sariling bansa. So thank you very much Thank you, Apong Dong, Among at sana po keng Mayo, alugolan niya yung pasibayo, ining kakatamo pong RCA Sour. Ini po ing kayong among sempapawid, Father Pep pa kay po ini ing kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po mayo pa at mapaling at panapon po. At dakal salamat po king kay kong pamakaramdam. Thank you.